Итак, дорогие дамы и господа, это бой за чемпионский титул Лиги UFC Global. Регламент данного боя 5 раундов по 5 минут. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня синий угол. Боец представляет Кыргызстан, Чатхал, СОБР МВД. Бойцовский клуб Чатхал тренируется под руководством Мамырова Тынштыха, а также Сапарбек. Бойцу 25 лет, вес бойца 57 килограммов, рост бойца 1,72 сантиметров. У бойца 6 профессиональных боев, из них 4 победы, 2 поражения, 0 ничьих. Боец является мастером спорта по валитода. Встречайте, Артур Мамыров! И справа от меня красный угол. Боец представляет Кыргызстан, город Бишкек. Бойцовский клуб Джашмун. Бойцу 23 года. Вес бойца 57 килограммов ровно. Рост бойца 1,70 сантиметров. У бойца 4 профессиональных боя. Из них 3 победы, 1 поражение, 0 ничьих. Боец является мастером спорта по ММА. Встречайте, Болотбекулу Залкар. Бойцы на середину. Спокойно, судья! Спокойно, судья! Время! Боец готов! Боец готов! Давай, Дозин! Артур! Шашпа! Спокойно! Спокойно! Атлет! Bildir ver! Son, şundaydı. Taş. Ой, молодец! Olmayan Artur. Olmayan bütün. Taşpa. Жауын, братан, жауын! Двухвойна! Лодкичан жатыр, братан! Чатчылады! Двухвойна! Tuttu жыйлап, tuttu! Шеппиға таққа, братан! Молодец! Давай, братан! Жаман емес! Жақсыра! Таşпаш керек! Жақсыра! Аллаху акбар! Братан! Oyununu alıp gel takansa! Kirgeç! Bratан, oyunu! Moyunlu az bulmadım artık düzenleyin. Aylanıyoruz gerek. Çartak kaldı. Çıkmaz için. Çak. Burada. Başka dev altın Yok
Предупреждение секунданты. Сеткен қармаған үшін минус бал. Мына біреуін іште олдыңар жырғап. Нары беріп жұтылған топ жоқ, өзі шечек. Ойын атқа доказан, ойын орысқар. Үшті кетірме, үшті. Үшті кетірме салды. Нарайлаш керек, нар. Стоп. Birinci round abi. İkinci round. Жинақ қалды. Қалды жинақ. Hurmatli do'stlar, bu uchurdagi bugungi kunda bizning mushkallarimizdin shunday opti cho'ngdo'g'idan UFC'da priyomlar qo'ldanilgan Zabit Magomedov qo'ldangan bolевой прием bilan jengishga yetdi, animasiyam. Итак, дорогие дамы и господа, Бесамбаев во втором раунде, минута 3 секунда, болевым приемом на ногу победу одержал боец синего угла Артур Мамара. Çakkan yerim var, jağa ucakpay usağa ulutum bolsa qırgız, alaqanday tuğaным бар, ulu qırgız mına biz, tarazanın oncaq petin көйрөк байып баса, таным барын чуак көрсөң эки көзүң кычышат, келиңиz өтүңүз төргө уялбаңыз туранам, конокту досу милдетим алыңыз беш бармактан, сунсасаңыз тозо жармакымыз сизге сунам, сый урмата мейман тосу атадан бизге калган, ушул жерде төрөлдү, мак бешикке бөлөндү, мата жүк жерим менин кереги жок бөлөктү, ушул жерде төрөлдү, мак бешикке бөлөндү, жерим менин. Gelingizler, omşu turunuzlar, gel sizden ötürüz, cılıkla oturada, bardına birge bası oldu. Artur, çempiyonluk korun kutlu olsun. Bulcakta karanız, kamera bulcakta, azı tutturun, söz beri olaylı. Artur, çempiyonluk korun, mıhtı, Zabit Magomedov, bugünkü keçemizde biz bu priyom ikinci yolu koldanıldı. Artur, mıhtı priyomlar oldu, Kırgız eli seni güçlü koldap duruştu, Kırgız eline senin kalı tileklerin çempiyonluk korun kutlu olsun daha bir yol. Давай. Муат Чаткал спортшылар, спорт көрермандары, саламатсыздарбы. Мен үчүн биринчиден бардыгыңыздарга келип бергениңизге чоң рахмат. Ушул ойду көздөрүп берген Шукайке, Аламек инибиз сага чоң рахмат. Жаш болсоң да ушунча Чаткалда биринчи бой өтүп атат. Сага алар болсун. Ошондой эле мен өзүмдүн байкелериме, бир тууган тынчтык, Райхан акелиме, Морбек, бардык акелериме чоң рахмат, алар разы болсун.
Анан ошондой эле мен Бишкек шаарында иштейм. Ошол жакта командирим мен спорт жакты жакшы түшүнүп, мени освобождение кылып кой бергенине чоң рахмат. Жаңгырчиев Нурбек командир, сизге чоң рахмат, көрүп атсаңыз. Чаткал элди, чоң рахмат силерге. Мындан кийинки биздин спортсмендерге Алмектерге 5 туралма. Чоң рахмат бара. Келиңиздер, общий сүрөткө чыгабыз. Дагы бир рет. Урматтуу туугандар, урматтуу спорт сүйүүчүлөр, бүгүнкү кечебизге чоң салымын салып, финансированиени колдоп ушу турнир өтүп жатат. Global Жамгыр Майнинг компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер, чаткал эле бир дүңүрөтөк кол чап койчу. Ушуларды колдосуп турнир өтүп жатат.